Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Peten kaula atas nama keluarga besar Pisan Bini, tidak lain kak dinto ahwi Bapak Devi, sareng cuken tolak ode Mama Devi, kong langkong sesepong kak dinto Bapak ahwi sareng cuken Ibu ahwi. Napa boleh pendukung Epon Bapak Kalebun Haji Mansuri sareng cuken pendamping Epon grup Salbut Setak Rela. Maksud kalau bentuk cun peten kau lekak dinto makompak sateja keluarga besar dari ahwi sareng cuken tolak ode tidak lain kaangku netepi cenci sepon eka cenci yantara Epon tolak ode sareng cuken ahwi sareng pisan Epon Sahra sat makin ampun depak dek kabektona kaangkui nyereng badai Epon anak pangantan de pelaminan seperti malebet saat bekto samangken kamas yanto Dek Mas Adi rukun family dan gula juga atas nama Sahra Bapak Henry terjugan almarhum Hosnia Ibu Henry sekeluarga kabilen sat mangken Pasemuan Agung Keraton Argomani dan kula sesapele ngaturaki banyak matur sakalangkong de rombongan pisan atas nama ahwi Bapak Devi jugen tolak udah Ibu Devi torjugen seampon erengi jugen tor elindungi sarang grup Salbut Setak Rela dan kula sesapele banget bunga Epon ningal para ajunan seteja kaangkui malepek de Pasemon Agung Argomani mela dari kadinto dan kula ngatori bekto kaangkui masuk de benaterok Ratin Mas Adi rukun family sekalangkong pada bisa kak dinto pun pengen eti anyona jalan dan kula bedi malebet saat bekto samangken ngere ya tore pangapara kaula sesarangan Kak Yanto atas nama kaula pisan bini nyereng anak pangantan kaula nyon eti kaula sasarangan semulja
sangat pisan malam Rabu karaton Argomani senyepoe tretan sahara pisan kaula kajancina sampian lamun inga ngiring iya torelongku cat searep sampian beri mula pisan kaula Tanah Sahara Ayana Hendri almarhum Hosnia Mamana Hendri bisa sampian mangke tapi janji kaulah ngiring pas alongku sampurna pisan pasemuan aku akrab laskar rupa kong langkong salmut setak rela jukan kaula ngatore longku paatnan elek budi Budget semakin malam Rabu Tantona Sahra ala kokemai Sakalang pemepisen sambil ngatori elongku Cuma kaula nyabis alim bayi alim bayi Retan Sahara Tanto sampurna Kaputrana tantona pada ingat-ingat Sanajan kaula sarombongan habis percuma Ken kuncoma terung basa anak pisan Alhamdulillah sateja si Arab tor panjenengan sarombongan sat mangken ampon tantuk kalabeun sampurna tak mangki aral karena Kak Dinto beden kaula bekel dari Kak Ahwi sareng juga sekeluarga beden kaula Kak Dinto ngereng bedepon anak pangantan adat lain anak Devi maksud kala bentuk cuan
beten kaula sasarengan kong langkong juga Kak Ahwi sareng juga sesepuh anak Devi semoga tak yang keba Potramanto sareng Kak Sahra yang keba Potranatibi Kak Dinto Kayanto Engki matur sakalangkong dari panjenengan ampun aparing penjelasan sebelum epon torjuken sedeboten kaula ampun ngaturake lho tak langkong anak Henry jugen angke begi tak engki margana ampun sobong ebuna Kak Dinto kong langkong pisan bini Ahwi Bapak Devi jugen tolak uda Mama Devi kong langkong Pak Ahwi Bu Ahwi dan kula matur anak Henry tak langkong angke begi Potra Natibi Potra Mantona Tibi iki ento iki Kak Dinto ampun pola bode ator sebede jelasake saat mangken ireng saya pun cukup Kak cukup Dinto masalah bebektan tinggal Kak Dinto ampun urusan juru tulis punten Kak Dinto takut capok setan oh panebus iki engki biasanya panebus kena Kak Ahwi biasanya karena Kak Dinto kan ada Kak Ahwi nyata Kak Ahwi ngerenga anak pangantan dari luar Kak Kuade engki Kak Dinto panges saya biasanya Kak Ahwi senebus Kak Ahwi dimin dan kula senarema sareng Sahra Kak Sahra ngereng jamanan niat nika kudu bode pangesa timpen kudu di panebus engki ti saya kasak saya kanje biar nika saya kasak boleh sekaula sekarang lagi ya kurang norok bitongan biar bengkip sekaula manti badawa muhayat jadi macam ampun Sahra ketina apa Anika Kak Sahra pangesana dari pisan epon ampun lastari kula ampun mewakili sampeyan ampun narema panponapan sedari pisan torjukan saat mangken kula ampun narema abekel sampeyan juga kudu keluar pangesana engki Kak Dinto kula tau dus kapisan menawi sampeyan tak makalor bangsa juga kan Kak Dinto bungki gereng sorokala berpangesa margana pisan naik kaparlo ngibe tandek pisan ngibe sinden ngibe tandek dari beluto nega kita langkung dek Kak Sahra kare panjenengan kare pangesana ini akan pon Kak Ahwi Lastari paring pangesa kare piana paring pangesa maksudnya panebus anak gura punten timun bode salamet dene kudu bode pangesa benih kau lemah ibir semira nega ketina apa maaf sabelunna karena pisan tak arokon sabelunna bongki nah jadi kau tak Ari siap apa lah. pese bude pedeh ya jadi kau torona gelungan lah pese pedeh jadi apa engkit anak patingkel yang tau sabon ka dan prajurit tak usah ngalak jawab pesenan kasak kala aki gua dan enggak njebon Mahapati tak langkong karena pese tak langkung Mahapati pada parenta dari sang raja obeng opeti supaya kibe kata squade maksudnya letak arosak papangkian maksudnya nikah karaton karaton argumen karaton Arcomani jadi mon pas uang opeti ini kata majar kan todus ratonane tak langkung aneh Kak Mahapati naga patenang akun bade dekian tak langkung de Mahapati lengkap karjana Kak Sahra Waalaikumsalam Karaton Arcomani Anika Haji Abdus Salam oh Kak Dinto Mahapati na thank you oh kene kapun perwakilan na teloan waji tanda na nih tanda nangki ampun cukup tanda na pas lek kolek boleh tong aki kan ya
Umpas Febri ilek kolek budo nih kah. Tung. Ah. Kolek 100 ki, 100. Bon. Gelo. Katina apa nih kah? Gelo. Antos gelo. Kadinto pangsa ampun lastare. Satu saonyaran duonyaran gauna suarana sampian. Sareng sinden gitu. Oke. Yang niat bentus gelo. Se ben mare dari anu di kawi. Lastare ampun. Merah biru. Merah. Sebula mak biru. Tak beres Ria. Taporob di Maria. Kau le orang ngambian. Mak kau le saya bejer mode. Porop pula betul ya. Baru marah ke ahu. Lah. Kasak korek lagi ah. Alpok nah. Ah. Kolek nah, sebiru ah. Jangan tak kecung ya. Oke. Sebiru ya. Ireng pisan. Oke. Kau bakal dari Ka'awi seekocak ayana devi Kak Sahra kaulanya bis sasarangan tak aki bepan ponapan kaulanya bis alembay tak andi panyempangan apa kaula yang terang bahasa anak samangkan seapangan
oleh abamu hayat terjukan niko Haji Abdul Salam masalah ben kiban bisa ikarem pokok sesapisan tak engki Pak Ahwi sesapisan jatuh karan ring mulya laka nya untuk anak sedua teriang kuya tunya angerat reng sepo nama oleh kare jember pisan kaula teriang kuya tunya akhirat Pak Rabi ring sepona oleh kare jember kare Cokop nggih. Kayan toh. Iki cokop permintaan dari Kak Ahwi pon cokop. Seperti pon esaniatkan. Oke. Ya Ren. Dan kauna me bola pancingan Kak Dinto ki afoto kota baso tenga. Dan kauna sasarengan dengan ame. Kan ki kan? Oke. Talangkong de bak tolak ode se afoto tabaso tenga.
Tretan ali jugen tretan ning tretan sejarahno kalaben yati pak wat tantona sabele pade apolong ruak bedepone Haji Abdul Salam meruak bedepone Hajahut Nabi Juken Ustaz Wahdi Nabi Kulirat Nawami Tretan Rafi Saya Juken bedepone karetan morawi sae juken kela ini tretan lesri laben aini terajukan trekan ahwito adiedang Ramo dasi